Kako sam ja zamišljao sve, ispalo je 10 puta bolje. U kom smislu? U svakom smislu. Kako si ti to zamišljao? Pa znaš kako, mnogo se ljudi sad iz Finske vraća, samo što eto, nema nigdje javno to pa. Ali više se ljudi vraća nego što ljudi misle da se vraća. I sad ja pričam kako sam ja malo bio bolestan, pa sam radio, imao sam neke goste, pa sam se preborio, pa ja sam, znaš, ono sad. Sad on gledao i u mene. Sad ja gledam da li sam ja nešto pogrešno rekao, ne znam o čemu se radi. I sad ja nastavljam to. Zašto sam ja došao? A reći, ama čovječ, jel tebe boli nešto? Zašto si ti došao ovdje u zgradi gdje ja živim? Sad ima onaj parking, on je ujutru prazan. Radi i mlado, i staro, i malo, i veliko, i muško, i žensko, svi rade. A navečer kad dođem, na primjer, s treninga ili sa posla, nađe parkirati. Tako da ima posla. Ja se zovem Balić Haris. Rođen sam u Kozarcu 1988. godine. Tamo smo živjeli sve do početka rata. U maju 1992. ja i moja porodica završavamo u logor. I tu smo bili neki par sedmica i onda su nas za Travnik, tamo smo u Travniku završili. Moj otac je ostao još u logoru nekih 6 mjeseci. I onda preko Crvenog križa smo mi došli u Finsku negdje krajem 1992. U jedno malo mjesto, pa to ti je ko neko ljetno odmaralište s nekim kućicama, a mi smo došli u zimu. I tako da smo tu bili tu prvu zimu jer to se tad nije koristilo. Onda smo otišli poslije toga, nekoliko mjeseci poslije toga, jedan gradić na samoj granici Rusije. Tu smo se preselili, tu sam počeo onda u vrtić. Onda sam tu išao do 3. razreda osnovne škole. Poslije toga se selimo u jedan veći grad na jugu Finske, a to je Turku. I tu ima puno naših. Neki početak. Tu ima baš puno naših. Da. Dobro, dolazite u Turku. Onda koliko godina imaš kada dolaziš? Tad počinjem u 4. razred. 4. razred. Znači nekih 10, jel? Prilike. I kako se snalaziš u tom novom ambijentu? Pa gdje god smo živjeli bilo je naših ljudi. Na primjer, odmah kad smo došli kao izbjeglice 1992. u to malo selo, tu smo došli svi zajedno. Ne znam tačan broj, ali bilo nas je baš dosta porodica. Kad smo odselili u to drugo mjesto na granicu s Rusijom, i tu je bilo baš. Onda su se počeli ljudi seliti južnije. Gore su velike zime. I tako da je uvijek bilo naši ljudi i naše djece, tako da smo, normalno ništa sad, nisam neki poteškoća imao što se tiče jezika ili u školi. Uvijek je neko naše dijete bilo tu s nama. Usput smo imali bosanski jezik od 1. do 9. razreda, tako da. I to je bilo poslije škole sat vremena. Znači. Kako se sa finskim snalaziš? To mi je drugi maternji. Ja, brzo si ga savladao. Pa brzo, kući smo pričali bosanski jezik, a sa djecom napolju u školi, to dosta brzo. I onda dolazi srednja škola, šta upisuješ? Upisujem geodetsku srednju školu, zajedno sa mnogim našim drugim momcima, jer mi smo razmišljali tako da to je dobar zanat u Bosni. I onda jednog dana ako se vratimo, ako Bog da možemo da radimo taj posao u Bosni. Jer moj otac građevinac, tako da smo mi kontali, odnosno on je razmišljao tako da bi mogao da se zaposlimo u jednoj firmi, da otvorimo svoju firmu i da radimo tako. Kad se vratimo. To traje? To traje do 2007. Ali sam se smrzao dobro jedno par puta na praksi, tako da mi to nešto nije sjedelo jer nisam se htio oblačiti. Nisam slušao mamu. I onda mi nije nešto bilo privlačno. Ali imaš sad ljudi koji su otvorili svoje firme, naši ljudi u Finskoj i dobro rade taj posao. Baš dobri su profesionalci, pravo. Zanimljivo. Pa u kojem si onda pravcu otišao? A uvijek sam volio logistiku. I onda sam radio u logistici od 2007. završetkom srednje i do 2013. Tad sam počeo raditi na kruzeru. Nešto između logistike i hotela. Znači održavanje soba i dobrodošlice gostima kad dođu na kruzer i tako. Customer service. I to dokad traje? Pa tu mi je baš bilo lijepo jer sam radio 7 dana sam radio na brodu, na kruzeru. I onda bi bio 7 kući. Tako da sam radio 2 sedmice mjesečno.
I bila je fina plata jer ti si non stop na brodu, ne ideš kući. A prije toga sam se ja oženio i dobio dijete. I tu sam radio do 15. I tu mi je bilo fino. Dobro sam radio taj posao. Međutim, ja sam ranije bio dosta uključen u udruženja i taj volonterski rad. Imaš gore dosta naših udruženja i tako da sam uvijek bio uključen u to. I preko tih dešavanja upoznavam dosta ljudi, mislim, finaca, socijalnih radnika i tako. I dok sam ja radio na brodu, jedan dan sam bio slobodan i zvoni mi telefon. Predstavi se čovjek, ja sam taj i taj, treba nam radnik poput tebe. Pa aj rekao, dobro, o čemu se radi? Pa kaže, socijalni rad sa strancima. Jesi li ti slobodan da dođeš na intervju? Pa rekao, Boga mi ja sad radim, imam radno mjesto, meni je rekao, super, hvala što si nazvao, ali trenutno nisam zainteresovan. Tako sam ja ostao na brodu i radio 7 dana, nisam bio sam odsutan od kuće, žena kući sa djetom. Dođem kući, ispričam ženi šta je bilo, u stvari čovjek me zvao, nudio mi je posao tu, a ne da budem odsutan od kuće 7 dana. Kaže žena, pa šta sam mu rekao? Pa rekao sam mu da imam posao i da mi je fino i da ne trebam trenutno drugi posao. I ona će tu odmah, nije tebi ništa fino, rekao, odmah da sam nazvao čovjeka i znaš, ovo ti je sad prilika za neki drugi posao, imamo dijete maleno, ti sad da na brodu budeš odsutan 7 dana. I tu smo se malo oko te teme, znaš, ipak je mi bilo žao napustiti jer je bilo dobro radno mjesto stvarno i dobro plaćeno s obzirom da radiš samo 14 dana u mjesecu, ovi je onda 14 slobodan. Tako da je bila pofina plata tad, tako da nije mi se ništa drugo u tom momentu radilo. Dobro, onda sam ja nazvao tog socijalnog radnika što je mene zvao i odlučio sam da počnem da radim taj posao. I tu se usput moglo neke škole završiti, tako da sam onda išao u tom smjeru. I počnem da radim socijalni rad i upišem usput nešto ko zanat. On traje 3 godine, ali sam ga završio za 1,5 godine jer sam radio usput, pa prakse sam radio na poslu i tako sam malo ubrzao taj proces. Tu je ko neki zanat, ne znam kako ti objasnio sad na bosanski, ko neki instruktor omladinskog rada, ako ćemo ovako na grubo. I tu sam radio, kad sam završio, ostao sam tu da radim, onda sam poslije upisao fakultet socijalnog rada. I to sam završio u Finskoj i to sam radio sve dok nisam došao u Bosnu. Do 23. Da. Koliko si često dolazi u Bosnu? Kozarac? Pa mi smo počeli dolaziti 99. koliko se ja sjećam. Prvo smo ja i mama dolazili. Ja sam dosta vremena provodio u Bihaću. Moja majka iz Bihaća, tako da tamo su mi daiđe, tetke. Tu sam dosta vremena provodio i u Kozarcu isto. Jednom, nekad i 2 puta godišnje. Poslije rata jednom godišnje, onda poslije dok sam mogao i sam, onda sam išao češće, dolazio češće. Jesi imao nekoga u Kozarcu to vrijeme? Pa rođaci koji su dolazili isto osvana. Švica, Austrija, Australija, Amerika i tako. Ima nas svugdje. Možda 60 mjesta, 60 država koliko sam. Tako nešto. Kozarac prosvjeta, ljeti pogotovo. Jeste, Boga mi onda te uspomene i to sve, to su bili lijepi trenuci. Dobro, i šta se dešava 2023? Pa uvijek je to nekako čovjeku u podsvijesti Bosna i povratak. I uvijek to nekako, ja sjećam kao mali, mi smo došli u Finsku, izbjeglištvo. Kad god neko dođe, priča se o Bosni. Izađeš vani, oni ljudi, ondje sjede ljudi, pričaju o Bosni. U školi djeca pričaju o Bosni, gdje god se okreneš, samo se o Bosni priča. Povratak u Bosnu. I ja sam kroz ta udruženja isto dosta bio aktivan u tim našim udruženjima, poput Mladi Bošnjaka u Finskoj, jedno udruženje gdje sam bio aktivan, Bosanski kulturni centar, Džemat Turku, FC Bosna koja je osnovana 2002. godine, to je fudbalski klub u tom mjestu Turku gdje sam ja i odrastao. Udruženje logoraša i tako. Tako da je non stop Bosna u fokusu. I dolazio sam često. Ja sam kao momak dosta putovao, dođem u Bosnu, imao sam prijatelje u Travniku, u Zenici, u Mostaru, koji žive također u Finskoj.
Onda oni bi dolazili u Kozarac, ja bi ljeti išao u Travnik, u Zenicu. I tako da sam od malih nogu, tako reći, od tineđerskih godina sidnem u autobus i odem u Travnik kod kolege i budem tam par dana. Tako da sam ja i od ranije uvijek volio Bosnu i često sam putovao po Bosni. I onda 2023. Pa radio sam taj svoj posao socijalnog rada. Čak sam u jednom trenutku imao jednu malo bolju poziciju, ali sam sve napustio da bi se vratio u Bosnu. Moja žena inače je iz Sandžaka, iz Crne Gore, iz Plava i ja sam se oženio 2011. i ona je gore isto završila finski jezik, naučila finski jezik, završila fakultet. I kćerka mi je išla u prvi i drugi razred. U Finskoj ovo dvoje manji su u Bosni krenuli u školu. Sin je krenuo u prvi, a kćerka su sad tek prvi upisali. I onda nekako razmišljam, pa non stop se priča o tom povratku 30 i nešto godina. Jedan sam detalj zaboravio reći, 2019. ja sam bio pozvan sa suprugom, da smo bili još studenti, na jedan seminar koji se zove Bosanci u Finskoj 2023. Ne, 2030. izvini. 2030. I tu se prezentirali neke stvari, kad smo mi došli, koliko smo bili tu i tu je bilo neki ljudi pozvani sa strane. U jednom trenutku kaže ovaj voditelj, naš čovjek iz Kozarca također, da naš prvobitni plan je da se vratimo u Bosnu. Znači plan A. I sad svi ja nisam mogao da dođem tad tu, nego sam to poslije gledao preko YouTube-a tu emisiju. Rekao, dede ženo malo ovo premotaj. Rekao, šta reče ovo Neđad, znaš? Kaže, Boga mi reče da bi se mi morali vratiti u Bosnu. Tako nešto, u tom smislu. I to sam par puta poslušao i to mi je nešto ostalo. Jer uvijek ti je povratak u mislima, samo kad ćeš ga realizovati, to je. Bosanci u Finskoj 2030. godine je plan B. Nama je plan A da se vratimo u svoju maticu, državu Bosnu i Hercegovinu. Finska je lijepa zemlja i lijepo su nas primili i uređena zemlja i sve je dobro, hvala njima, ali ipak kažem plan A je da nadamo se budu bolji uslovi, da i mi pomognemo da budu bolji, da se mi vratimo u svoju zemlju. I Boga mi onda kreće ta realizacija. Mi smo počeli 19. već ozbiljno da razmišljamo o tome da se vratimo u Bosnu. 23. je bila onda ta godina kad smo se mi odlučili vratiti. Ranije je naravno ljudi se vraćali i ranije. Tamo negdje 2000-te mnogo ljudi koji su bili u Finskoj pa su se vratili za Kozarac. I onda možda ovako neki penzioneri da su se vraćali. I tako, ali sad je to dosta ufatlo maha. Sad se, mislim, prošle i ove godine dosta porodica vratilo. Neki u Sanski most, neki u Travnik, neki u Kozarac, neki u Sarajevo i tako. Znači ponovo uzima maha. Pa jest. Evo, meni se javljaju non stop. Ja sam već 3 godine u Bosni i non stop me neko zove, javlja mi se. Mislim, neko te nazove za broja, ne znaš. Ne znaš ni ko je ni. Da se raspitaju. Da se raspita, znaš. Hej, čuo sam da si ti vratio sa djecom, kako ti je ovo, jesi se snašao, jesi se pokajao. Ja onda uvijek kažem, znaš kako, svak zna najbolje svoju situaciju, ne mogu ja sad tebi reći šta da radiš, ali samo par savjeta. Da. Koji su to savjeti? To me zanima. Pa evo, na primjer, ti možeš doći, pa evo, djeca se mogu iz škole na pola godine, na primjer godinu dana, da probaš. Eto. Ako imaš neku volju i želi da se vratiš, možeš probati. Mislim, nećeš ništa izgubiti, pogotovo ako se možeš dogovoriti na poslu da se možeš vratiti na taj posao. Da. Jer tako je meni bilo. Ja sam imao takav dogovor da se mogu vratiti na posao, ako to budem htio. Ali sad ljudi detaljno neke stvari ispituju i sad je teško je meni sad reći ja sam uradio ovako i ovako, bit će tako i tako, jer svaki ima razne situacije ljudi, tako da. Da. Ali dobra priprema i da vidiš gdje želiš i da živiš, jer nije isto, ja sam mogao u Kozarac, ali sam došao u Sarajevo. Više mogućnosti ovdje. Imao sam neke poznanike tu i tako da. Volim Kozarac, odem često, a manje je mjesto. Ovdje ima više mogućnosti za posao, za rad, za rast. Morao si razmišljati o tome gdje ćeš djecu upisati, u vrtiću, u školu.
o zdravstvu, o mnogim drugim detaljima. Znači, kako si ti to istraživao? Kako je taj proces išao? Pa naravno, prvo sam se raspitivao za stan gdje da živi. I tu sam preko neke familije našao stan. Tu ću biti neko vrijeme. I savjeti od ljudi koji ovdje žive, odnosno ta familija, oni su rekli da je dobro mjesto, da je dobra škola, da neki rođaci već idu tu, tako da je to bio taj olakšavajući faktor. Pa nisam se nešto posebno ja, možda tu jesi kvaka što se ljudi previše razmišljaju šta ako ovo, šta ako ono, ode to daleko. Tako da nisam ja sad, mislim, i ovdje ljudi žive. I imao sam priliku da pričam s ljudima, svojim rođacima, kažem neću nikad da idem iz Bosne. Niti sam kad išao, niti kad hoću da idem iz Bosne. Tako da ljudima je dobro, žive, rade. I šta si ti skontao, šta ćeš raditi ovdje? Pa ja kad sam došao, gledao sam turističku firmu da otvorim i rent-a-car. Ideja mi je bila da dolaze ljudi sa sjevera, Finska, Švedska, zapadna Europa. Otvorio sam svoju firmu. Dosta brzo, dosta lako, čak sam se malo iznenadio. To mi je malo bilo. Jer sam čuo priče, joj ne, ja toga ništa. Batal ti to odmah, nemoj ni počinjati. Vrati se ti za Finsku i... Pa dobro, hajde rekao. Ništa, ja sam to, baš sjećam se jednog detalja. Sve što su od mene tražili, ja sam dostavio. I kad sam došao gore na šalter, bila jedna gospođa i gleda u mene, rekao, mislim se šta je sad. Pa kaže, ti dostavi sve ovo. Pa rekao, vi ste tražili, ja sam dostavio. Rekao, aj kaže, svaka ti čast. Znaš, kaže, ne mogu ti reći fali ti jedan papir. Nije mi mogla stvarno reći. Znaš da uvijek neko, mislim, ili fali neki papir ili neko nije dostavio. I uvezao sam neki auta iz Finske, jedan kombi, jedno drugo auto i tako sam počeo raditi, iznajmljivati. To sam doskoro radio baš aktivno. Sad sam više prešao jer mi smo, kako sam ja došao, meni je trebao marketing za firmu, a mi smo se upoznali, ja i Eldar, preko naše djece koja ide u isti razred. Ja sam išao po svog sina, on je tad bio prvi razred. I vidim, on mi je poznat bio ranije kao altruista. Imao je svoj YouTube kanal i evo, možda se sjećaš i ti. I sad on došao, znaš, ja prilazim i vidim, poznati mi je, rekao, gdje si altruista? On gleda, znaš, gdje si, brate, ovo, Ja se tu predstavim. Upoznamo se i tako smo počeli pričati. A rekao, ti imam broj, meni treba neka usluga tvoja. Jer ja znam da se on bavio sa digitalnim marketingom. Da je magistrirao, stvarno, tome isto. Tako da, rekao, to je to. I mi smo se poslije čuli. Rekao, treba mi ta i ta usluga. A on je radio to ranije, on je imao firmu ranije. Znači, turizam i rent-a-car. Tako da je to bilo baš match, ko što bi rekli. I tako smo počeli pričati. Onda sam ja počeo da pravim te reklame. Odnosno, njegova firma Market Hub. I rezultati su odmah bili baš vidljivi dok ja nisam morao reći, rekao, zaustavljaj ovo, ja više ne mogu ja ovo sve stići, nemam ja vremena odgovarati, mislim, baš smo uradili dobru stvar. Tako smo se mi počeli u stvari družiti. Sjećam se jednom, mi smo negdje išli da nešto pojedemo i on je počeo da razmišlja o nekom prostoru, a ja sam također da firma ima svoje neko sjedište ovdje u Sarajevu. Pa mi je rekao to zajedno, u isti prostor, rekao ti svoje radiš, ja svoje i ti ćeš me savjetovati, ja ću tebe savjetovati nekim stvarima. Jer imam iskustva iz customer service, tako da možemo valjati jedan drugom. I tako krenemo zajedno u jednu prostoriju, ona je sad dole. Tu smo godinu dana bili zajedno, on me savjetovao za neke stvari, ja sam njega savjetovao i tako. Tu smo postali prijatelji. Godinu dana smo tu bili i onda sam ja sve više i više ulazio u taj svijet digitalnog marketinga i toga. Jer tu si, ti slušaš šta se dešava, ti radiš svoje, ista je kancelarija, mala je kancelarija i tako da tu sam naučio neke stvari. I što mi se sviđalo kod njega to profesionalnost. Ja sam se osjećao kao da sam u Finskoj. Kako odgovara brzo na pozive, kako je tačno sve, kako bi u stvari trebalo da bude. Rekao, moglo bi se od ovoga nešto stvoriti kad bi ušli u neko poslovno partnerstvo. I tako je, Bogam, to i krenulo, mi smo polako. I tako savjetujući jedno drugog, ja sam onda izražio želju da bi želio biti dio firme Market Hub koja je sad, hvala Bogu, rastuća. Ima 8 uposlenih. Tako da, evo sad smo tu u ovom novom studiju. Imamo ovdje foto, video studio, podcast studio. Tako da, ukratko.
A šta je sa ovom agencijom? A sa agencijom Ponot je više sezonska. Imao sam dosta upita i dolazili su gosti sa sjevera i zapadne Europe i tako, čak i iz Bosne. Ali sam se odlučio na ovu stranu. Na ovu stranu jer kao socijalni radnik sam uvijek radio u timovima, u grupama i onda ovo je malo ono, znaš, kad radiš sam, iznajmljuješ auta i ko vodič i sad to je dosta, malo je dosadno. I tako da sam baš skoro sam prodao firmu i sad sam, jeste. Tako, ali mislim od toga je krenulo sve. Da nisam nju otvorio ne bi sad bio ovdje gdje sam sad, tako da sam sad ovdje u partnerstvu. Bilo nam je baš drago, idemo u tom smjeru da, na primjer, mladi ljudi žele da dođu ovdje da radi, da kažu ovo je mjesto gdje bi ja želio da radim. Jer mi smo dosta, godinu dana smo mi već tu partnerstvu tom nekom i puno smo mišljenja izmijenili, znaš, i neke stvari, neke savjeti koje bi se mogli uzeti iz tog zapadnog sistema smo primijenili ovdje i mnoge mušterije su nam u stvari sa zapada i iz Bosne ima isto dosta. Koja je tvoja pozicija? Ja sam sad suvlasnik. Šta radite ovdje sada? Pa evo, na primjer, Eldar je tu glavni i on odgovara na pozive i dogovara, ali kad dogovori mi tu sjednemo zajedno i prezentujemo to što mi nudimo. Šta nudite? Pa nudimo digitalni marketing i onda ova soba koja se snima, ovo je foto, video i podcast studio. Znači možete doći ovdje i svoj studio, da snimite podcast u studiju. Možemo mi voditi, može biti naša produkcija, tako da možemo se dogovarati. Dao si jednu preporuku, znači da ljudi dođu ovdje, isprobaju, vide kako im je. Ali opet i na taj korak kako da se usude kad znamo kako se priča kod nas, kakva je situacija u zdravstvu, u školstvu, u politici i tako dalje. Kako ti gledaš na sve te probleme i kako se ti nosiš generalno, eto i tvoja porodica. Morali ste odabrati da živite ovdje sada i ti si svoju djecu doveo i ona će, ako Bog da, graditi svoju budućnost ovdje. Šta ti imaš sada da poručiš po tom pitanju ljudima koji to malo koči i spriječava? Što se mene tiče, ja sam zadovoljan i sa zdravstvom i sa školstvom. Baš čak sam se malo iznenadio kako je u stvari dobro ovoj djeci mojoj u školi. Imaju puno pažnje i ide im stvarno dobro i sve su pece i tu sam se malo iznenadio u taj školski sistem jer mnogi su govorili ne, toga ništa, nije to ništa. Ali imam skroz dobra iskustva. Što se tiče zdravstva, pa ovo vi sigurno dosta čujete, ali gori je zdravstvo dobro. Ali evo neke stvari isto moraš čekati po mjesecima. Tako da sad ne znam ima li negdje da je idealno. Ali ja sam jednom završio ovdje u hitnoj i nešto sam radio, bio sam na poslu, imao sam neke goste s vana i nešto sam bio umoran, premorio sam se izgleda nešto jer a malo sam i bio prehlađen. Hajde rekao da vidimo šta je evo na primjer da ovo kažem prije toga u Finskoj kad odeš doktoru, ti je doktor i sestrica i mati i otac i psiholog, psihijatar, njemu možeš sve ispričati. I onda tek reći šta mi je. Ja sam ovdje bio u hitnoj, eto bila smiješna situacija, sad ja dolazim, sad prima doktorice, sestrica, oni su tu i sad ja pričam kako sam ja malo bio bolestan, pa sam radio, imao sam neke goste, pa sam se premorio, pa ja sam, sad. Sad on gleda i u mene, sad ja gledam da li sam ja nešto pogrešno rekao, ne znam o čemu se radi. I sad ja nastavljam to. Zašto sam ja došao? Ali ama čovječ, jel tebe boli nešto? Zašto si ti došao ovdje, mislim? A rekao, ja boli me tu i to i to. A to mi je neka smiješna situacija bila, ali tu smo se nasmijali. Ali si riješio te Ali sam riješio problem i stvarno sam bio zadovoljan, nema šta. I generalno, dakle, zadovoljan si, jel? Jesam, hvala Bogu. Mislim, kako sam ja zamišljao sve, ispalo je 10 puta bolje. U kom smislu? U svakom smislu. Kako si ti to zamišljao? Pa znaš kako, ja inače dosta sam reći hrabra osoba, nije me strah unići u nešto, u neki posao, u neki biznis, upisati nešto novo, nije me strah izaći iz te komfort zone.
Dosta sam ko momak i putovao i svašta nešto. Tako da mogu da uđem u bilo šta hrabro i odlučno. Tako da nisam se pokajao uopšte i mislim da je neke stvari su jednostavno dešavale dok sam ovdje bio u relativno kratkom vremenu. I nekima, evo vidiš, ja sam gradio svoju karijeru u Finskoj 20 godina. Ali sam ovdje za kratko vrijeme, radim ono što želim da radim. Na način koji želim da radim. Ja, na primjer, imam svoj ofis, to mi je ko mala Finska. Tamo mi radimo po tom principu. Znači, profesionalno, odgovorno i jako da sam u Finskoj, jako sam u Bosni. A kad odem u Finsku, kod da sam u Bosni, ima našeg naroda, ima naših udruženja. Tako da. Lijepo. Kako ti je supruga gledala na povratak? Mislim, ona je iz Sandžaka, to njoj nije baš potpuno povratak, ona je se vratila, doselila s tobom ovdje. Pa ona je odrasla tamo i ona je sa 19 godina se udala i onda je došla u Finsku. Pa velika podrška, ona je bila isto zato da se mi vratimo. Tako da, super. Mislim da je to jedna stvar velika da su supružnici, naravno i djeca, da su zato da se jer mi smo stalno dolazili u Bosnu i sa djecom, Bosna, Sandžak, par puta godišnje. Tako da ništa to, ajmo reći, ni novo nije bilo. Pa eto, šta bi savjetovao da što više dolaze u Bosnu. Nekad naš narod, pa eto, dođu oni mjesec dana i sjede gore kod nane negdje na selu. Mjesec dana i on djeci bude dosadno. Aj malo izađu, malo u Mostar, malo u Sarajevo, malo u Krajinu, malo u Odrinje, malo prošetajte s djecom da djeca vidi. Ja sam, na primjer, svake godine kad bi dolazio u Bosnu, ja sam dosta vremena proveo svojim dajđom u Bihaću. Pa mi bi išli, čitav Bihać bi prošli, pa bi roštiljali negdje ja i on, pa bi negdje sjeli ručali, pa bi se vozali auto poslije rata. I to su neke prelijepe uspomene što su meni ostale. I naravno sve to poslije toga što je dolazilo, tako da treba djecu vezati za Bosnu. Ono što sam ranije rekao, ja kad sam u Finskoj, to mi je ko mala Bosna, ja imam bosanski jezik, smo učili u školi od 1. do 9. razreda. Tako da gdje god odeš, ima naši ljudi, naš se jezik priča, sve da hoćeš da zaboraviš ne možeš. Pa eto, savjet neki da se djeca vežu za Bosnu i naš jezik, našu kulturu. Ne znam, imaš li neke paralele još između života, ako ima nešto da ti naumpadne između života gore i ovdje, da ako ima nešto bitno, da sam ja preskočio da pitam. Pa gore je puno hladno. Zima je velika, ja nisam baš neki ljubitelj zime. To je jedan razlog što smo ranije pričali, nisam volio taj posao geodetski. Puno se radi vani, zime su velike. Znaš kako, gore je lijepo, inače Finci ko ljudi su dosta skromni. Dosta skromni, dosta su toga prošli u svojoj istoriji. Dosta skromni, fini, dobri ljudi, vole svoju državu. I mislim da smo slični dosta s njima u nekim stvarima. Ima li prilika u Bosni i Hercegovini? Ima. Samo eto treba sebi čovjek okvirno nešto šta bi volio raditi. Malo istražiti naravno šta bi to bilo i na primjer ako si, šta ja znam, gore ako radiš kao električar, ima toga posla sigurno i ovdje. Ali eto, fali taj korak da se uradi. Nije to, mislim, proces povratka nije sad ovako, nego možda traje godinama. Znam, neki su se vratili tako što im je porodica tu, a, na primjer, muž gore radi, pa dolazi kad stigne i tako. Kako kome najbolje odgovara, teško je meni sad reći. Da. Imam neki prijatelja, stvarno su majstori u nekim stvarima, razmišljaju da dođu. Električara ima, ljudi koji na građevini rade. Skoro se moj jedan drug vratio u Kozarac i on je građevinac. Jedno ga radi. Od prvog dana, dok je došao, odmah. Posao je tu i tako da posla ima. Sad, kako ko vidi sebe, kako sebi planira, kako gleda. Naravno, lakše je u jednu ruku kad imaš neki svoj biznis, ali Boga mi to nosi velike obaveze i velike troškove. Ali, evo, jedan primjer, u zgradi gdje ja živim, sad ima onaj parking, on je ujutru prazan. Radi i mlado, i staro, i malo, i veliko, i muško, i žensko, svi rade. A najveće kad dođem, na primjer, s treninga ili sa posla, nađe parkirati. Tako da ima posla. Hvala Bogu, takvu sam ja sliku dobio. Kako je vama bilo za radnu snagu ovdje? Je li bio problem naći?
Pa nije, to je Eldar preko univerziteta, tamo gdje je predavao kao profesor. Regrutovo. Tamo je regrutovo, jeste najbolje. A jes, kao scout. Jeste, Tamo. jeste. Da. I rezultati su fantastični. Zadovoljni ste. Jeste. Pa lijepo. A ti i dalje imaš neku vezu sa Finskom? Možeš to spomenuti? Mislim, ljudi često kritikuju ono što se niste odrekli nekih primanja odozgo, što niste se odrekli penzije i tako dalje. Jel mora čovjek da se odrekne te blagodati koju ima zahvaljujući tome što je živio gore nekad? Mi nemamo iz Finske nikakvih primanja, osim ako ja sad odem i da radim. Da radim gore. Imam takav ugovor da mogu doći u ispomoć ako treba. Sad sam baš bio na jednom radnom mjestu i najavio sam se da ću doći. Dolazim u taj jedan dom gdje sam nekad radio kao freelancer, kao povremeno u ispomoći. I sad nisam odavno bio, dolazim i kucam na vrata i Finac, momak jedan, otvara mi vrata i viče hajde Bujrum, na bosanski. Pa rekao šta je sad ovo? A ja ga prepozna, on je oženio našu jednu curu. Aha. Tako da zna pomalo nešto bosanski i Tako da odem često, ali isto sam dosta i u Bosni. Tako da mislim što se mene tiče, evo na primjer nije isto kad čovjek odraste ovdje, 30 godina živi ovdje i ti se ovdje stvorio sve. Odeš u Njemačku i onda gore si 10 godina i naravno nostalgija je veća. Ja sam odrastao u Finskoj, ja sam sa 4 godine otišao u Finsku, tam sve što mi se moglo desiti mi se desilo gore. Tako da ja rado odem i volim stvarno, imam gore i porodicu i neku familiju. Familija, imam dosta prijatelja. Imaš li još nekih anegdota, na primjer, bilo ovo zanimljivo za zdravstvo i tako dalje, ovog života ovdje, u ove 3 godine, ako se još nešto desilo, čega se sad sjetiš? Pa ima dosta toga. I sad treba da se sjeti. Kad mi je bila ova jedna grupa, oni su dolazili i sad ja sam se dobro pripremio da im pokažem Bosnu i da bude što bolji vodič i da putujemo po Bosni i tako. I sad oni su došli i oni su bili jedno 5-6 dana. A i sad kad su oni tu, ja sam 24/7 zauzet jer s njima. Jer non stop neko zove, traži nešto, treba mu stvarno stresan posao, a ja sam sam. Ali sam se bio dobro pripremio, tako da, rekao ovo ću ja, dobro će ovo biti. I mi smo išli stvarno svugdje, cijelu Bosnu smo prošli, oni su se oduševili. Svaki drugi pita, rekao šta ćemo, mogu li ja doći da radim u Bosnu, mogu li ja, rekao sam ponesi laptop, jer su sad ti poslovi online. Samo rekao laptop ponesi, srećemo ti. Nosi kiriki. I tako 5-6 dana su oni bili, sad mi zadnji dan sjedimo kod Sebilja tamo i pijemo kafu i sad kupim utjecaje kako vam je bilo i sad oni pričaju. Tako si lijepo o Bosni pričao, s tako puno ljubavi, tako precizno neke stvari, govorio si šta se dešavalo, gdje, kad. I tu su me malo ishvalili, ja sam se stvarno bio pripremio, rekao ovo sad da odradimo kako treba ako Bog da. I oni su stvarno uživali. Rekao, uvijek kad pričaš nekako iz tebe ta Bosna i ta ljubav prema Bosni. Onda smo se malo našali, odnosno nisu oni skontali da se ja šalim. Konobar je donio neko piće, mi smo tu sjedli, bila je neka slamka tu. Sad ja uzmem onu slamku i rekao, vidite ovu slamku. Koja je bosanska slamka, jedna posebna slamka. Sad ja zastanem, a oni gledaju ovako ko mala djeca. Šta li će sad reći? Onda sam se ja tu odvalio smijet. Onda su oni skontali da se ja u stvari zezam, pa smo se onda tu smijali, to je čitava čaršija. Tako da je to jedno smiješno. A uglavnom, poenta je ta da treba Bosnu čovjek da predstavlja u onom najljepšem obliku. Ona ima svoje mane ko svaka država, ali mi nemamo druge. Ti si dosta vođen, mislim, tom ljubavlju, patriotizmom, taj povratak je uglavnom uporište ima u tome. A po svemu što sam mogao da zaključim. Pa tako je. Tako je. Kao što sam rekao na početku, uvijek se o Bosni pričalo. Znači, gdje god da odeš, samo se to spominje. Da. I onda je naš narod nekako htio da živi u tim zajednicama, da budu bliski, da su. Jer evo primjera, hodem sad u Finskoj,
odem sad u Finsku i svakakvih dešavanja ima. Imaš treninge, fudbal, to je naši ljudi. Imaš druženje svake subote, primjer. U jednom udruženju. Imaš dječje ove klubove, ova sala gdje djeca mogu da dođu, da se igraju između, da se druže. U školi imaš bosanski jezik. Na primjer, naše restorane, naše firme, treba nešto. Tako da... Imaš sve razloge da se ne vraćaš, a ipak se ljudi odlučuju Jeste. sve više na povratak. Jeste. Pa znaš kako, meni je fino. I gore i ovdje. Ali uvijek mi nekako Bosna nedostaje i želim da što više vremena provedem u Bosni, tako mnogi moji prijatelji. Sad eto, kako to da sebi isplaniraju, da sebi izganjaju, to je sad na svakom da sebi vidi, mislim. Imaš ti razne opcija. Zašto bi se neko nečega morao odreći? Mislim, zašto bi se ja nečega odrekao, čitav život živim negdje i sad da se odreknem. Za mene to nema smisla. A šta te najčešće ljudi pitaju koji te nazovu pa se interesuju za povratak? Šta je najčešće? Koja su to pitanja? Najčešće me pitaju kako je djeci u školi, kako se djeca snalaze. A moja djeca dok su došla, dok su počeli u školu, odmah su tu neki prijatelji, odmah oni idu kod nekih prijatelja, dolaze djeca druga kod nas, tako da se brzo dosta uklopili jer moja djeca pričaju bosanski. Perfekt. Jer kao što sam rekao, kod nas se kod kuće pričalo bosanski i onda u školi imamo bosanski jezik i ima dosta naše raje, tako da su non stop u kontaktu s našim jezikom, s našim ljudima i s našom kulturom. To je jedno pitanje koje se... I onda, kako papiri i to sve, ove sam isto svoja iskustva koje sam imao, sam sve objasnio kako jeste. Stvarno, što se mene tiče, bilo je sve super, dosta lagano, kao što sam rekao ranije. I onda, oni o sigurnosti, oni čitaju u medijama, tako da to pitanje niko nikad nije postavio. I eto, to su najčešća pitanja kako je djeci i za papire te neke. Ima li puno veze sa stvarnošću, ono što si ti nekad čitao u medijima gore i sada ono što doživljavaš? Pa nema, nekako mi se, kao što sam rekao, nekako 10 puta mi je u stvari bolje nego što sam ja mislio da će biti. Jer mi smo htjeli da se vratimo i kad smo vidjeli kako je to u stvari dobro prošlo i još uvijek dobro prolazi, da sam se iznenadio baš pozitivno. Je li to zbog utjecaja medija primarno? Pa mislim da jeste. Da, sliku koju šalju odavde. Da. Da. I to svakome kažem. I dosta ljudi je pozitivno iznenađeno s time. Mnogo se ljudi sad iz Finske vraća, samo što eto, nema nigdje javno to pa. Ali više se ljudi vraća nego što ljudi misle da se vraća. I kakva su iskustva ostali? Jesu li se pokajali? Ne. Ne znaš nikoga da se Ne znam nikoga da se pokajao. Iskreno. Ne znam nikoga. Jer imaš ljudi koji su otišli dok su bili u nekim 30-40 godina, dok su bili u tim godinama pa su otišli. Pa su bili 10 godina Kuba. Pa se vratili. Mislim, oni znaju da su bili u Bosni ranije, oni znaju otprilike. Ali imaš onda djece koja su odrasla gore. I koja se vratila. Ovaj moj drug je imao koliko je imao kad je otišao u Bosni. U Finskoj je živio neki 30 godina. I vratio se u Bosnu kao da ništa nije bilo. Kao da nikad nigdje nije živio. Znači, odmah, djeca u školu, treninzi, fudbal. Posao je krenuo. Da. Mogu li se tebi ljudi eventualno javiti ako budu imali neki pitanja, tako ko želi da se vrati iz Finske? Jer mi imamo statistike, nas gledaju iz Finske. Mogu. Ja, možeš staviti Instagram, jeste. Slobodno. Imaš li još nešto o biznisu ako želiš da podijeliš nešto što nisam pitao eventualno? Pa imam jednu stvar. Ja sam nekako osjećao da ja nešto moram poduzeti. Što se tiče biznisa i Bosne. Da na neki način pokušam nešto da stvorim u Bosni.
Tako da to mi je nekako bilo neki osjećaj. Da doprineseš. Nešto da pokušam doprinijeti. Da pokušam doprinijeti sad. Nadamo se da će uspjeti ako Bog da. Evo, uspješno je. Pa eto, ne ureklo se. Yes. Znaš. 3 godine otkad nisam tu, sanja duša moju staru mahalu, sanja one drage